Rosing bakit? Nakitam tay butas ka. Jak mo't makita ni Jenang kabila. Ay, unay mo daytan Edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang ata ang mga nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulam. Nala, biro ka kijilikod. Ang mga jak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day tauk-ukupam, damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mo't, tila ibagbagahan naman. Wala, tayo nakarod sa pulo na. Day tati ka gurgurak nga. No adda di yung makita, damagan nyo amin kanyak, makasurod. Unay kat na asawa ko na ya. Napudot aka na yung ti ulo na. Ay, no apay mo takasta tinagbalin nga asawa ko. Napudot aka na yung ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting. Ay, masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestram. Apay man ngang ungtam ta anak mo na ayaro saying. Kasano pamiting apamiting dia maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi apa nagmi-meeting yo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot basta agpa-meeting latan nga awan gap-gapuna kahit? Di da pa'y isurat, ta ipautit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting-meeting. Eh kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masamsabong. Disturbuam ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No da makurso na daam apaso, ialis mo. Inton kwan, ialis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asikat ti agbambanog amang yal adis kadagijay. Kaya't ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Kat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapaneng, masadutak, makumikumak. Useng, anyat kukwa, manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak. Damagan nyo pa'y lang. Apay, yalis mo man ng dagita mulam. Wen, tanaging pismat kinagatang ko. Kentap no agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagrigat mat nga ikatinday tuyan aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manan. Ay na makapasuron nga rod, saan amalmalpas ti trabaho. Awan pa'y inanadataon. Aka aginana ka mga mabalin mo ta ginanano kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mat dito'y balay. Ay nauray adaak lang dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabannog lat ta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam sa amat ti umisam anak ko. Kita man talangam na kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayunan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka madakas tayo di balasang ka? Amo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kikden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko. Isungag damaga. Panawandak dito yan, no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho, no adamang buy-buya kanya. Nalangarod, mapana kundi tayo store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit? Di nabati, ideal daw adinengdeng Nabanubak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di At din sangpot ko asyupaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador ka mo't Edo. Gumatang ka iti kumpumpurmi. Kat pasalubong kumot nga rod kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan ka mo't Tani,
Kasla agloy-loy tapingping mo, ta nakamisot kamot ngami na kanayon, bakit? Agragsak kamot Apay ay apilitan nak nga gragsak. Katawan nga rod raragsak ka. Madi tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsa ni tirik na no kanayon ka na kamisuot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam atap na amawok. Anya ti aramideg, tap na agbalin ka naragsak. Ibagam, taramideg, bakit? Jak amukin ka. Ang drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama-drama? Adula amin. Apay mat na dya asawam idaw. Lima ba sa kijibalayo itay ngam nakamisuot kit dain. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy ti da dya asawak tatang. Saan kumot nga apaan ngam kaslaawan nararagsakan na. Amangan mait no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailokin ko na. Uray saan analailo kanyak, nalambingak latakin ko na. Bueno, di mo ik-ikan iti kwarta, isa akas jay. Ik-ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gedakin ko na. Laglaka pa'y nga agong ungat no kwa. Ada tayo na minsan ngay nangaw da ija istor, kat tayo na nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na dyan ng rabak ken kwa na. Di na ngamin kayat ni marabarabak day jay, tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre, asawam lata. Apektado ka no, adda pabainan na. Bagbaga akmad. Angam isumot lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samot lang kami nagwalwalis ijibalayo ti kukuinan. Wan saa. Mayat sa ngagpaiso, no? Da sa balya pakakumikuman na. Bareng masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabi makitan iti hustaw. Tadimot umisam apulusan. Anya dagi jay intulod da dito ang materyales. An-anom dagi jay edo. Sorpresaken ka bakit? Agi patakder tayo ti pagtagilakwan di tasango ti balay. At danton pagin kamam, Rosing. Anya dayta? Agplano ka, asiksi ka? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kaya't kung amin nga da sa bali apakakumikumam. Ay, mayat na. Tada na yung tinkam tayo. Okay, magusto mo lang. Kaya't mo, ti sorpresakin ka. Katwan nasaya at mat na ni. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Iso nga rod, aday ta tinapanunot ko. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyo, kasya. Una, basta awan utang, edo. Mabayag ka di pa iti order mi, Manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay, Manang. Ay nano, di kay makauray, mapan kayo iti sa bali apag tagilakman. Ha? Di kay makaururay. Kat amuyo mo't nga ado kayo ang customer. Suruan nyo mo't ati makauray. Tamok ngamin ka first come, first serve, Manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas iti order ti si maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngamabit lang mata. Malangaron, inton maminsan langan, Manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka ka ni. Adda pa'y kukuha. Ang adalod mo. Wan, adda. Makaunay ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Ikat, di ka agungot Ibagam itinasayat Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo. Hindi kayo makawawat. Agdamdamag aklang mait. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kit-kitaam nga da kukuha. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay.
Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Apay. Maditi umutang ditoy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak met lang bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, ingkay ijay. Awan pailat gimatgatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. At dadamot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati tistor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong ungtam idang amin. Kana kami suot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol lo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Ta para matlay ti pagsaya atam. Di ka agong tadagos no da maibagakan ka. Amiray sa mati kamalim. Ayawan ka malik. No pa kabasulak ti saan ko apa nagis-isam, awan bibiyang ko ditan. Isara kon ti istor, tawan mo't gumatangan. At daging matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kat pang merienda alakom ngay. Isardeng kumatan tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, dakin kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kanjay na igatang iti materyales na nayaramid nga store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Wani nga ron tatang. Sayang talaga taadon tinagastos ko iti dayjay. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Eh, kasalaw ka di adi malugay kat nakamisot mo't ngamin jay asawam. Saan nagayam abagay taglako na jay. Taabugan na mo't nagiti customer na. Wani nga ron Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro akas jay na. Wana hangam nukas jay ti trabaho na, ti aglakaw. Suruan naman ti umisam Uray kun kundit lako mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa dagiti customer na. Jak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayan na ti problema ti sangalubungan iti kasya adjar na. Imbes sa makatulong kay ti asawam saanan tanay seran ti pagsapulam Roseng. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado kumati gumatang. Ay nauray sa anak nga aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarsagid mo ngamin dagita atat nao. Basit lasaw, masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mat basit ti umisem. Kanalo mamay apanagsao. Sana pasig nga inunget. Bugbog kawam pa ida. Apa dagiti customer mo. Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabaling. Ay, No didak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida. Edo lang kay, apay, di kasumber kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko bakit. Hindi pala rabi na ito Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka, tamaladladaw ka amang mga no daduma. Natangkam mo ngamin tulong.
Nabayagan na tiya marikrik na. Kimaroy di rabi eh. Kat, kanya taramidan ta. Mapantay ti doktor. Wala ta na eh. Agkapsot ako na yan. Marikatanak, bakit? Anyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di idaw. Wan tatang. Apay ngagsangit kang ay. Masapol ka nung ag-dialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya, ay sus, apay nga eh. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho ti asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta bus-busan mi. Alakit pagtitinulungan tayo, abalasang ka. Kaasimit nga rod si anak ka, no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun, anang, tapagpuna. Pagpuhunam nga. Nga agla ko manan ija istura. Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa. Ang mga numasayang lang iti pagpuhunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang. Ikarigatak nga ay dagiti sigod ang customer ko. Day tamot la ti amok apagkwartaan. Ti panaglakok. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. Nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Tagpatulong taken kwa na. Anda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong kan ka anak ko. Barbecue, pagbalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanan alakok. Napintas ka gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak aselya. Ayabam dagiti kakadwam tag merienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manan, manang. Wen, tani kasapulan mo't amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. ay kakadwa, umay kay dito yan. Ado ti magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay ti pagtagilakwak. Imaduma, tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay, kanat-natay. Wen tatang, masapol nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laing mga suki. Di kayo agbabain. Kasta balasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas. Mauno kasta nga umisem ka. Amukon ti teknik ti aglako, tatang. Kat nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam, tanalagan ti baruhong. Uwen kan maingganyo ti customer agumatang, no naisam ti rupa ti aglaklakaw, roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kastiya, nakapsutlat tatang. Agpapigsa ka, patib ka rin ti pakinakamaw. Talaga kasta tiraramidag tatang. Katagyaman tanda kayo amang patpatimker kanyak. Imadumatan ti customer jay asawam. Ngun nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga glaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagi jay customer na. Mabutang kami na malugi manan tatang. Gapo iti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakom iti nagmalam bakit? Mayat na kay, ado tinaglakwa, nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wen, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka itanakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanya. Mauray ka nayon ka nga umtang idi. Saan ka nagbaliw kanya. Iso nga ita, bumawi akan ka lakay.
agpaimbag kawan. Uwan bakit? Kat agyaman ako unay. Ikararag nga gimbaga kaon. Ilay, apay asino di lalakay, hakanayon na mapanitabali na nanam Amirna. Ha? Asino a lalaki, tatang? Di ka na yun ang nakamotor ang mapmapandita. Way, isaw. Apay asino na dyan? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tada Amirna. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat imit na mapanditan lo kwa. Ima mate na mapandita balay da. Tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo itiday siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat nasakit nga minti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan niyo tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo itilinuto si Daan saanan? Kastama ilat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mat Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Kater Armon na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga oray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga ag-crush kan kwa na. Ngumday jay samot alalaki ti kayat na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di na mo't ibaga ti agpaiso kanya. Amu na nga min ajak kayat dayjay apara kan kwa na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O niya, nagkapukan ni tabalay da nanam Amirna. Tinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wentay, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada kan kwa na. Ubing mat na dya lalaki ngam isaw. Imposible Aman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada kat ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas ta ti dyaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mat na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dya alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya kumapakibiyangan tayo kadakwada kat karo ba tayo maulaida? Ay na, nagmaya ta talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abigbiga. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito'y balkon may makigidan ka mangagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigigitan. Sika. Ah, Siguro ay nakastuta ramin ka niya.
Sika, tinangtulad kanya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamit timang tulad-tulad kan kangay. Nagpasumay, sipsiputan amin ang karawkaw. Ay, sus! Baliktad ang tilubong. Si Katiman nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyagakin ka alaman. Ang graraman ka may tabakbakitan. Feeling mo, si kakarayon kaya yan atensyon ka. Ipagod mo man kiti na kita asam na kanayon na agrugin dito sa harong kibalay ka. Ay, na, kanayo na nakapagod na gitaasok. Italaan nga yung bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito yung ipagrugitan ka. Kuray kumaano darusam. Ayan, te ebidensyam. Naisuro na kita, sumay. Ang muda, ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imala day ti amo da, ha? Sika, cawan babain na. Bakitan na gumaras digay. Sika nga, laklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunod kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw, apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na kaon. Laklakayan kayon. Ngam day tapay la makiap-apat ar aramidan nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, maya. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rudan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto medyo nalamag baset. Ay. Ay na. Ano, talaga ti gumaratagit, ababagat ita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Tiyag sili, magasangan si Bray. Bakbakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Piling kin-ijer na. Na, adumot ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di da pay lagadil da kita dildila da. Sika at agkadel. Nay, apa akasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo, tabagbagayin. Bakitan ka niya agpampanuno. Nakarkaro ka Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Gam kinapudno na. Dahil pension mo, almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na.
Sarampitin, bakbakatan, gatang, karangkang, papansay. Siga! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil nga agar-aram ka na kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na mo. Ta ubing mga dayungam siya. Kat, basta din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wento, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huwisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kan pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makitkita mo't dito eh. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano nga'y ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan na ka di talaga. Ang mga nutay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ng ibagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Jak ammo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime, silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyaman ak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato na ni Mirna. Aklunan na kaun tagasawa ta. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yung ipagod siyaw. Umay na ang rugit nito'y paraangan na Le, agung-ungat ti karuba yung Mirna. Di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kay di tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay ka mat dito'y parlor, pari bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete. Agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuku dito'y. Heson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga main. Adapay ngamin papanak. Kano kayat mau, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawin di palay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsaya atin. At dapay pakape na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulite. Mabitla nga, tayo nakalaan tayo kape, kan tayo meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo nga min Nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kabat. Pasablugan na paibot dito'y. Samahan, talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam nanalete ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakatan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kit gagangay na
Naragsak siguro, ah. Nananantay nakman alaan, jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko dita paraangan. Ay na. Nagmayatag. Ada pa kayang pasurot na foot massage late. Ay, natuan, ah. Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan, Ay, Mirna. Anya ka matang. Apeng ang paturong mo ti husyo dito balkungay. Parsyak lang, dayta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apay nga minakundi si Bugay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Awang bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito'y balay. O sige, harap taw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel na. Jak mga rod amo, Tesi. Mayat mo tilinangan tang anak da. Ngabisuda, sanda nga agkadut-dutan. Uwan nga ron, kinapod no na, masikuranak matin iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga menta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong ay naklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklon na. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sunobya na ngambakbakutan mata. Asinaw ti pangpanggagam ni Tamir na. Siya. Tiag sile, maghasangan. Uray bakit napintas may sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas niya yung tay ubing anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Eket uray si ka. Nakulbutan. Apay ikunang ubing kapay. Tapanunot mo ati ubing isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalayang pa ngagpanuno di grade 1 ngam sika. Nana, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkapil kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya mo tikas ng aramid yun. Di kayo lagbain. Ala, umunag kayong tatang. Pero sa inyo, di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga noan niya pa'y timaaramid ko kankwana. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis-paring ta? Kawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti amak. Day ta amam, ti mga papakin ni nanang ko. Nita, kastagayam ha. Umay ka mangarod. Sa anak ng patukan ko. Ay, nay, di ka pinangat. Ay, sospitoy. Tulungan na man na mga nawag ka nagityan na ka. Ay, kusunetan Eli. Ulit kayo na yan. Kukustaon. Papanam, Tese. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parang tagis paling tanitay. Ha? Ay, nabitay! Anawang tanak mo,
Nawag mo to anak ko! Awan Mirna, agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka, taanawag mo ti anak mo. Parang denggan na ta. Sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tata Bitoy. Gapoy ti panagap-apay yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti pa nagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga'y, anda dita? Nakaturog pa eh. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan da pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo to nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna, liklikan tangamina yung tiyaga pa. Tapno sana may ramraman na kita anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapanggan ide. Tadamot ngamin ubay nga boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mang bayad iti utang na. Si kakidi Adan sama nagkinawatan yun ije manikurista nga ayabam dito balayaw. Nawan? Jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikatin kasar ko inay? Amumat apinikot dakla inay. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no subyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay saanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Wan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pang nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Lukas ka? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapanggan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Kat, anya nga ro ti plano yung itatatang? Kwa, sikan ti mangibaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyan ti napalabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami biit kinitesi. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumwarta pa ilaang tesi. Un Eli. Mayat tiwagas ta tesi. Nagkore. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyada matlangan. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Veron sa napud no nagantintay dramang Dirma ng Biyana. Kanayon kami nga agapay ti asawa. Nasingpot mo't basit no saan na nakainom. Ngam no nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak matlangan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tirik nak kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Anya? Mala,
Agdelsutan di barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Hangko kayat nga maamwanda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nunong. Kastalatan na kanayon ti bagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka. Tabay-bay amot kami. Anya ko ba numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti magbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni Rene aka anakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamat, tilibagpagam. Diyay manugang mo, ti isang saganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakutungak, iso nga isi-isyan na klang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod Isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bain. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibaga takit di kada abalayan, kapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Verong radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikarina ng agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramidon da jang anak mau. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas dyan nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi pam. Inal daw asirmonam tapno saan na makalipat. Ay na, abalayan. San lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan melata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo ita nga abalayan. Napagnumuan mikin nila kay nga apay no pagsinaan tayo pay laida. No day tati solusyon. Sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan. O siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Makitam de kasta nga aramid mo, Nonong. Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Why? Lasay sayaat no agsina kayon. Kapno di mon kabkabilan ti anak may nonong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya tinangiputot kan ko ana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso ana umong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, Nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y Nunong, anyat desisyon mo. Ay kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kay kayat kung agsina kayaw.
kamot. Ay, Biraon. Apay, anyat mapasamakin ka. Masikugak, tatang. Anya, ay, sino ti amat asikog mo ay? Kat ni Nonong, sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayam idi sininaak. Anya, ay ikit kasanuray ta. Mangtad iti suporta ta sikog mo. Aging ga makapasngay ka. Kan aging ga iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat konto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtad iti suporta. Nay, papanam Nonong. Ape nagimpaki ka. Inakang trabaho di syudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mau. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Viron kat kasla ka man baro nga agas astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Viron Nonong. Engkanto mamang tadi taramatan ng agpas ngay Dandan agpas ngay day jayang. Nagsina kami nga rodan. Wen ngamja anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di maramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na nga, no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak day ta. At ito 5,000. Inkay ito itid ka na kawada. Tadyak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kanagrubatak matla no madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Biraon. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupa la uray ni Nonong. Sapay la kumaa. Saan to nga umala iti ama na anabisyaw. Ay, tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita, tay apo kumiitay. Awan ba't intern na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Katawan mo't ni Nonong iti balay da. Adan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinento ka out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, tasaan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid Veron, kailiw kan. Nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong. Lipatan tantin na palabas. Mga barwanan tamanin. Katkas anon nga'y di anak ta. Imbatik ije balay. Bantayan tanana nga. Di ka nagawid sa paraluto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno aday gatang na iti gatas di anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Biraon. Apay awanan pranaw nga agawid. Nagpinakawan kami na kani Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo, pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho ka ito'y. Hanga balitag pa it kami nga ka na yun iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe.
Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Anan, nagpromise nga hana ko nga kapkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige, taglutok pa itatang. Buhay. Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat niya. Tiamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga runa ta nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama madungiran man ron dyan anak ta. Saan mat siguro lakay. Apay nga tagtakala nga sumangpat Nonong. Di ka man sumanao biron ta napulot yung ulo. At nakalaban ka. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang urore kanya. Punak ba na di ka sumanao? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulo ko naklangarunan. May kankansan Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni ti pulis. Padasam Nonong. Awan pilim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamat lang tilandli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahang ka nga agpanpanunot. Di ka pala nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantila may saan kan tugtugaw. Ay, sumruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si kati bulagit ko. Hindi dakasan. Basta po lang amay tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, iti syudad, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong. Ngamahan mo't kayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan la pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga ay. Loko nagtumot nga minkit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay ayon na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaed ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da dya anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngamlakay tun. Wananang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. No. Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. Agninawak, nanang. Anya, manaan. Han kumat nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kastaan. Awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, Nonong. Nakaalala nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y kuma? Sika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdanayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumot ngamin kag karapanaw. Hindi ako papanawin. Wana, taparigatan mat iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na,
Kano agnakam ka? Sana maliklikan ti arak kunak manen. Jak mat mabali na paayon ti awis dagiti gagayem ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka mga agkabil ka nagwala. Sa bali mga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin na pader, lamisan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, dagiti gagayem ka o no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklaak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayem, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayem. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayem mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyat jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron kayan ti problema. Tatalaw-atalaw. Veron, anak ko. Sa nagaputan na kaanak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan nanang, kunak nga ron nga mapanak ag sapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaakan na ayon tibilin mi iti amamken ka, anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron? Nonong? Kunak tupay ka ta si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Paggiginam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta kuman tinapalabas. Agpin na kawantan Veron. Mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw ako, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka de, di agin inaram tapay lang. Ina, kasla makiligak manan sika. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. Saan man? Makapakilig no, may palagip tinapalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makay si istorya kanyang. O sige, urayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo sa tirutwa. Oray kumpormin, si Kati bahala. Awan manay, indanon man day anak maon, tibagi na ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat day unong. Ngam nakidin naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na diyang anak mau. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti awawirta. Isurot mo kan kuwana na iti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyang agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya? Apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya? Makipagladingit kami abalayan. Kalaat mutan ti ipapatay ti anak mau. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pay lang. Sana balay,
pagtitinulungan tayo na nga ipaay lang iti masapsapol na. Wan abala yan. Yay, ang bakbakwan ka manon, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manananakaw. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya? Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon te anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pala kami ni tinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan na si pupuso na ita, ta bindisyon na ita. Di ka madanagan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlong anak ko nagsupriak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talong anak ko kurang ti sweldo iso ang nagaplayak para abroad. Kat kaasin na napag-asatan nakmata nagtrabaho iti balasiw tao. Kat ita dadakkelan dagiti anak ko kat jak maten na asawa apulos tayong pamaysaklatan ti panawan ko kadakwada. Alakastan, tuyagayim mo, Veron. Alagagayam ditan, tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama tuyagayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kini Kabsat Elisa napud na nagantin tay drama. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. Adda ka aruba mi akanayo nakaapat ti amak, tatunggal ag kapiday ti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod, ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabali na nanam amir na. Ha? Asino alalaki tatang? Di kanayon ang nakamotor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy might. Awan mat-imit na mapanditan no kwa. Ima-ima might na mapandita balay da. Ket, amangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day ti lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mo't